Barыңızдар да орындықтардан орын алыңыздар, командаңыздар мен барыңыздар тізіліп тұрыңыздар. Бұйырса hazır, başlığın алдында тұрамыз. Жалпы спортсмендер, көрушілер, ата-енелер, Барат Түзел, Қырғыз Республикасының мемлекеттік гимні атқарылсын. Anadolu'yu kutlu için Adamcı Röntü Memleketlik Administrasyası'nın takibi İlhan Mizanlı'na söz veriyoruz. Anadolu'yu parat düzenleyip orundan alınızlar sportsmenler. Asıldadı Kutmandı Kuşvak günümüzün menen. Urmatlı bizim kasiyetli Adamcı Jergesine gelgen, bizim koşuna bolgan Özbekistan Respublikasından gelgen konuktur. Ошондой Кыргызстандын 7 тубанынан келген коноктор, окуучулар, тренерлер, биздин касиеттүү Кадамжы Жергесине кош келипсиздер. Мына өзүңүздөр айткандай 3-чү жолу эркин күрөш боюнча эл аралык деңгээлдеги мелдештин Кадамжы шаарынын борборунда болгондо дагы биринчи күн балдарды коргоо күнүндө болуп аткандыгы бизди өтө кубандырат, биз өтө ыраазыбыз. Урматтуу ушул жерге катышып аткан жаш жеткинчектер, sportsmenler, мелдештин катышуучулары, тренерлер, бардыңыздарды бүгүнкү биринчи июнь балдардын коргоонун эл аралык күнү менен Кадамжы мамлекеттик администрация башчысы Аким Болоткон Байековичтин атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайбын. Биздин келечегибиз болгон балдарыбыздан биз көп нерсени үмүт кылабыз. Мен ойлойм, спорт бул тынчтыктын, достуктун тиреги дейт. Биздин 7 тубандан келген, Өзбекстандан келген спортсмендерибиз, кыздар балдарыбыз бири-бири менен достошуп, бир эле эркин күрөш менен машыгып калбастан достошуп, бири-бири менен тажрыйба алмашат деген ойдомун. Урматтуу биздин келечек ээлери, силерди дагы бүгүнкү майрамыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бар болгула бүгүн мыктынын мыктысы, күчтүүнүн күчтүүсү жеңишке ээ болот деген ойдомун. Ал эми калыс тартууна таразадай тактыкты каалаймын. Бүгүнкү иш-чара ийгиликтүү өтүшүнө тилектешмин. Берди атабыздын атына элесине арналып өткөрүлүп жаткан 3-чү эл аралык эркин күрөш боюнча мелдешке кош келипсиздер. Ademese büyük mevdeşte açı verdiği için Adamcı şaharının meri Bakıtbek Kudaliç'e söz veriyorsun. Sağlamı, balдар, hurmatlı trenerler, sana şahar turgunları. Bugünkü şu an bundaysa aytkanda bizim Kazanca şaharın için tarihte kala turgan sport oyunları uyuştulup жатат. Bugün balдар günü, sizlerдің майрамыңар, бардыңарды майрамыңар менен куттуктаймын. Денсаулыкта болгула, биздин келечек силерсиңер, дүйнө жүзүнө тантап турган жигит кыздардан болгула, денсаулыгыңар чың болсун, илимиңер, акылыңар өсө берсин. Ушул спорт оюндарына, ушул силерге күрөш боюнча айылдын тургундары, шаардын тургундары, ушул жердеги бардык эл өзү акча чогултуп, ушундай бизде Кыргызстандан, Өзбекстандан келип балдарга бир оюн уюштуруп берелик, мындай белектерди алып берелик деп туруп, ушул жерге уюштуруп жаткан биздеги ага инибизге уюштуруу топко рахмат айтып кетем. Ар бир ата-энеге дагы ыраазычылык билдиремиз. Балдарыбыз ушундай жакшы ийгиликтерге жетсин деп ушул ишенип, биздин ушул тренерлерибизге берген баардыгы эле жалпы эле Кыргызстан боюнча Өзбекстан жана башка эле мамлекеттердин дагы ата-энелерине
Sizlerge dağarga jolu densoluk bolsun, iyigilikке жеткиле, utkanlar, dağı başka memleketlerge dagы barıp turup, özüңөрдүn önörüңөрдү, özüңörдүn küçüңördü başka jaklarda da sınap, iyigilikке жеткиле, utulganlarga kийинкисinde utsun, bir-biriңер менен дос болгула, таанышкыла, туган болуп, бардыңарга ийгиликтер коштоп, мына тренерлерге дагы рахмат, убактыңыздарды бөлүп, ушундай балдарды, жигиттерди ушундай өстүрөбүз деп тренировка кылдырып, машыктырып, өзүңүздөрдүн күч кубатыңыздарды балдар үчүн арнадыңыздар. Сиздерге дагы денсаулык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Buyursa бізден жаш спортсмендердің арасынан Олимпиаданың чемпиондары дүйнөлүк масштабта Кыргыздын желегин желбиреткен чемпиондор чыгышына тилектешпиз. Жеңиштери алдында көп болсун. Ата эмесе Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Озбаевичке сөз болсун. Жаш спортсмендерибизди бүгүнкү майрамын дагы куттуктап өз сөзүн айтып койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу жаш спортсмендер, урматтуу тренерлер, айткандай Кадамжай жергесине куш келипсиздер. Мына мен көрүп өзүм кубанып отурам. Алыстан, нарындан, Жумгалдан, Таластан, Алай, Өзбекстандан келген урматтуу окуучулар, баарыңыздарды бүгүнкү биринчи майрамыңыздар менен сиздердин ушул келип майрамды Кадамжайда өткөрүп атканыңыздарга биз өтө кубанычтабыз. Бул спортто күчтүүлөр жеңсин, достошкула, андан келечекте арабарда белгилүү спортсмендер бар экенине ишенебиз, үмүт кылабыз. Ийгилик болсун баардык иш-чараңыздарга. Майрамыңыздар менен. Çok rahmat ağay. Ben айтпай кеттім. Бұл барлық ел ақша çoğultup ушул уюштурган үчүн биз мына 2 жыл болду. Буга чейин 2 жыл шаардык мэрия, райондук акимият жардам берип өткөргөнбүз. Бул үчүнчүсүндө эл өзүн çoğultup өзү өткөрүп атат. Кече мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Kur'an okulup, ошол ата бабаларыбызга деп Kur'an okuldu, birge olduk. Biz dagы ошол жакшы оюнчуларга бизден дагы акчалай белектерди тапшырып коесуңар. Çok rahmat, айтқаныңыз келсин. Аны десе тренингдер жол басып келген агайларга сөз берсек, Кытай Эл Республикасы Кашкар жергесинен Кашкарды кыргыздардан агайларыбыз келиптир. Момулбаев Эмилбек агайга сөз беребиз. Арвалла кала журналист баткен жергесинин эли Кадамжай шаардын эли тургундары. Силерге чоң рахмат ушул ата жолун жолдоп эстеп ушул 3-чү эл аралык турнирди уюштуруп аткандарга терек таазим этем. Жетекчилерге дагы тургундарына баарыңарга рахмат. Себеби эгерде биз ата бабабызды түйүбүздү сыйлап алсак, биз келечекте эч ким эмеспиз. Балдар, унутпагыла, силер кимдин тукуму экениңер. Биз тектүү элдин тукуму болобуз. Биз баатыр элдин тукуму болобуз. Келечек силердики, бирок силер эмгек жаратышыңар керек. Атайын ушунча жол каратып келдилер. Биз мына мисал менен 20 сааттан ашык жол жүрүп келдик. Эмне үчүн келдик? Биздин ар бириздин өзүбүздүн алдыбызда муратыбыз бар. Ар күндөр ошол мураттарга жеткиле келечектер кең болсун, башыңарга аманчылык. Анан силердин кылган ишиңерди ата-энелер көргөндө, ишиңерден кубанып, аларга сабактын деле кереги жок. Эгерде силер күчтүү болсоңор, алардын өмүрү узун болот. Oyma oradan çıksın, büyüklükte yaratılırdı, gelecekleri buna Asya gelen birinciliği cana en mevzisi sportsmenlerin oyundu Olimpiyada oyunlar. Oşalar bakılan trenilerge jettiler, davet olmuşlarına kalan iyilik, günkü sarına önce olsa yarışımız kısıttan çıkarıp oluyorlar. Ama sen yakışırkay ve gözün alan Anam iyi göstereyim. Çok. Kaça kadar Kırgız, ıntımaqta, birlikte hareket жасаса, biyikliklerdi bağındal. Andırtan sizlerge okşoğun, jаш спортсмендер өсіп келуді bizden ümidimiz, dileğimiz çok.
Andan keyingi sözlü Narın Ceviyesi'nden kelген İbrahim Bolotağ'a beremiz. Ağay söz sizde. Саламатсыздар, урматтуу кадамжайлык тугандарыбыз жана биздин бүгүнкү кеңештин катышуучулары, уюштуруу комитети, жергиликтүү жетекчилер жана жалпы кыргыз элибизге Нарын жергесинен келип ушу саламдоо демекчимен баарыңыздарга жалпы Нарын элинен спортсмендердин атынан ошондой эле жеке өзүм атынан ушу сиздерге Нарын жергесинен саламдоо демекчимен баарыңыздарга ден соолук каалайм, чын ден соолук каалайм. Ушу бүгүнкү мелдешибиз кырсыгы жок, травмасы жок, ушу балдардын арасында биримдик болсун, достук болсун деп тилеп кетмекчимин. Андан сырткары эместерге бери айтылып кеткен саламдоом берип коеюн. 2 күндөн бери бизде Нарын шаарында Айсулуу Тынырбекова, Айпер эжеңер, Мээрим эжеңер, Калмира эжелериңер ошо өздөрү рабочий визит менен биздин Нарында тренировкага ошо жерде жүрүшөт азыр. Ошолорго дагы кечээ чыгып атканда биз айттык, батасын алып кеттик. Ушу Кадамжай жергесине барганыбызда баарына тең саламдоо айтпоңуз, жергиликтүү элге, уюштуруучу комитетине деп саламдоосун сиздерге сунам. Куттуктап абдан ыраазы болуп атат. Ушундай жаштарыбызды ойготуп аткандар үчүн баардык тренерлерге деп атат. Жалпы тренерлердин атынан дагы ушу саламдоо демекчимин. Ошол эми жергиликтүүгө рахмат сиздерге, жетекчилер чоң рахмат. Уюштуруу комитетине Султан агайга жана родителер бар, биздин активный родителер бар. Ошо активный родителерге дагы абдан чоң ыраазычылык. Азыр сиздерге. Ошо сиз айтып кеткен Айсулуу Тынырбекова, Мээрим Жумазарова сыяктуу ушул биздин Кадамжай жергебизден дагы мыкты олимпиаданын чемпиондору чыгышына тилектешпиз. Аны билсе Талас жергесинен жол басып келген Курманалиев Кылыч агайга сөз беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кадамжайлык бир туугандар, баарыңыздарга Талас жергесинен узун салам. Мына балбандар, баарыңыздарга ийгилик каалайм, күчтүүлөрдү тутун. Мына келген, Өзбекстандан келген боордош бир тууган элбиз, сиздерге дагы чоң рахмат. Мынакей ушул атабыздын уста Мамбетти атабыздын турнирине мына 3-чү жылы келип атасыз. Сиздерден мен 3-чү жыл мен өзүм да келип атам. Сиздерден мына 3-чү жылга тең келип атасыздар. Сиздерге да чоң рахмат үчүн сыйлап келип аткан өзбек бир туугандарга. Анан ушул жерден чоң ыраазычылыкты Султан агай, Амир агай, анан ушул Кадамжайдагы ушул уста Мамбетти атабыздын урмактарына баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. 3 жылдан бери сонуңдук ушул кыргыздын туусун, желегин көтөрө турган балдар кыздарды чакырып ушул жерден аябай жакшы турнир берип атасыздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Кечеден бери мынакей аны да айтып кетели. Канча кишини сыйлап, канча окуучу агайларды ушунчалык сыйлап атасыздар. Сыйыңыздарга аябай ыраазы болдук. Чоң рахмат Султан агай, сиздердин ушинтип меймандостугуңуздарды көргөзүп атасыздар. Анан кийин ушул жерде мына 7 областтан келди тренерлер. Ушул балдарды тренировка кылдырган ушул тренерлерге, сиздерге чоң ийгилик болсун. Өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Ушу мээнет сиздердики. Айсулууну дагы мына Болот агай сиздер чыгардыңыздар. Айбери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова мына Таластан бизден жетти бит чыгардык. Ушунун баары тренерлер мынакей сиздердин мээнетиңиздер. Талыкпай иштей бериңиздер. Сиздерге өмүр, ден соолук каалайм. Бактылуу болуңуздар. Анан бирок жаш балдар, кыздар, Айсулуу эжелериңердей, Жоломан, Акжол, Бекназар, байкелериңердей күчтүү кыргыздын туусун көтөргөн мыкты кыздарга болуп чыгышыңарга мен тилектешмин. Бар болуңа, аман болуңа баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат агай, айтқаныңыз келсин.
Alıslı Tuğgan'dan Cakın Koşlu Jakşı dep Üzbek Respublikasından kelgen Aşurov Muratcan ağaga söz veririz. Gelip öz jаш sportsmenlerге özünün ой tilegen maksatlarını aytып, buyursa ынтымагыбыз мекен болуп, Kırgız-Özbek dostluğu tübörük olsun. Hammalarini bugungi bayram bilan tabriklayman. Iloyim chempionlar chiqsin, Osiyo chempionlari, jahon chempionlari ichimizda mashita kurashgan polvonlar Osiyoda ham kurashsin iloyim. Kelajakda jahon chempionatida kurashsin. Olimpiadaga ishtirokchi bo'lsin, kurashib g'olib va sovrindorlarga aylansin. Men o'z nomimdan hamda o'zbek xalqi nomidan Qirg'iziston xalqiga va tashkilotchilar hammasiga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik bizni taklif qilib bu tadbirga ishtirok etganimiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Hamma mehmonlarga, shogirdlari, iloyim trenerlar, ustozlariga, shogirdlari chempion bo'lsin, g'olib sovrindor bo'lish nasib qilsin. Hammalaringga kattakon rahmat. Musobaqamiz chiroyli hamda oshkoralik bo'lib o'tsin. Hammalaringga omad tilayman. Dostlar, Kırgızistan'da bu Gülön Sultan'dan bu Issikköl'ümüz var. Oşo Issikköl'den gelgen Nurbek Ağa'ga söz veririz. Bir kadar turizmde Issikköl'de gana emas, sportçularni örgütlenip çıkan Issikköl'den gelgen Nurbek Ağa söz size. Hurmatlı cemaat, birinci yıl el aralık baldarın gününe arnalgan el aralık 3. Meclis'in katışçılarına bayramınızlar menen kutuktayım. Birinci yıl baldarın gününde. Uşunday ele şu uyuşturucu toğuna çok razıçılık şu baldarın el aralık bayramına arnalgan 3. el aralık Meclis'in uyuşturucu toğuna çok rahmat Sultan Ağa sizge. Sonunda öyle, şu senin oynanan güçlüler uçsun, Kuday buyurun, Asya, Olimpiyada, Mirler'de rezultat görmezgen kızlar baldardan bolmazlar, güçlüsü uçsun. Üzerimiz, düz durağımız. Parakka gelgen cevaplı sportsmenler, yaşı çoğuna karabastan, barış düzönüp, anlamese paraklar ödüyoruz. Yıldız Aykmazı, Talaş Yergesi, Bergama Oblusu, Taşkent Şahri, Yarış Oblusu, Keremetli Kadamcay, Kadamcay Rayonu. Çok grupçası, ikinci grubumuz çok olsun jigitler. Uyuşturucu jigitler taraf koyuyoruz çok, Matna Sıtkarı, çok grup. Jalolabad Yergesi, Jumbar rayonundan gelgen. Issikkol Jenderkuz, Talap Yergesi'ne. Olmaz, basmayın, çıkarıyoruz, Matna Sıtkarı, çok grupta aylandırıyoruz. Alay Yergesi'nden daha gelgenizge, Bişkek şahrından, Bormor Kalamızdan gelgen sportsmenler. Güy Oblusu. Çok iyi. Büyük bizim Medeşke, Aşkar Yergesi'nden daha gelgen sportsmenleri var. Aşkarlı Kırgızlar'dan. Barış sportsmenleri alımlarını, iyiliklerini, köp yaratışına dilekleşmiş. Hamdaydan sportlu bölümüne ayetlenmesi, bağımızın tez oluşunda biz aldan ilimli, bilimli, oşanlı ve negizde sportluk çevrecilikli bu Kırgızlar'ın önüngüşüne, oşanlı ile büyülerde sportluk önüngüşüne salon başkan mırtı sportsmen olma demektedir. Bu sportluk belirleşmeler, vatandaşlık işlemi, dostluklu beketleş işinedir. Hurmatlı sportsmenler. Anlıktan aldıklarını sportluk belirleşmelerde atlet bölükleri, kalısık ve kalısar doğudan Karadeniz bizi netleşti.
Ali
Mani ismim Nabira Samira. Biz Farg'onadan keldik. O'rtoqlik ishtirokida mana musobaqaga keldik. Men ismim Afroja Mutazbegim. Farg'ona shahar viloyatidan keldik va qadamjoyga musobaqaga erkin kurash bo'yicha tashkilotchilarga rahmat. Biz Farg'onada 3 ta dona qiz keldik. Musobaqa zo'r o'tyapti. Qadamjoydagilarga rahmat, musobaqa tashkilotchilariga ham. Men Murzayev Turatbek Akmatovich. Alaydan geldim. Medya Şayavay kurs oldu. Жақсы ma'noda o'tadi. Qirg'izistondan 7 duvandan, O'zbekistondan komandalar keldi. Ayavay жақсы o'tadi. Uyushtiruv жақсы oldu. Ne demek bu? Olganlarga iyilik alayım. Ashurov Murodjon Jaloldinovich, Farg'ona viloyati O'zbekistondan keldik. Biz mana 3-bor bu musobaqada ishtirok etyapmiz. Bu musobaqa mana chiroyli o'tyapti. Barcha Qirg'iziston Respublikani barcha viloyatlaridan, Bishkek hamma shahridan kelishib mana qizlar, bolalar musobaqalashyapti, bellashyapti. Bu bellashuv juda qizg'in ketyapti. Bu xalqaro turnirda doim ishtirok etamiz biz. Iloyim mashitda kurashib g'olib bo'lganlar kelajakda Osiyo chempionati, Jahon chempionatida ishtirok etishi, Olimpiadada ishtirok etishini biz tilakdoshimiz. Qirg'iz xalqiga biz o'zbek xalqi nomidan tashakkurnoma bildiramiz. Biz xalqi nomidan shunchalik bizni do'stligimiz doimo mustahkam bo'lsin. Doimo bordi keldi qilib turaveraylik. Qirg'iz xalqiga rahmat. Qadamjoy shahri bu qadimiy shaharlardan bo'lib, mana usta Mamanberdi atani xotirasiga bag'ishlangan turnir bo'lyapti. Bu insonning ham xotirasi doimo abadiy bo'lib, shunchalik mana oldingi qilgan mehnatlari ustidan mana bolalar davomiy bo'lsin, iloyim Qirg'iz xalqiga men doimo omad tilayman. Hammalaringga tashakkurnoma bildiraman. Rahmat. Qirg'iz elim, Kulgonning turg'uni bo'lib, Otin Valijon Kamol Po'lat Xudoga shukr shu turnirda o'yinchilar otadan bo'lib o'tadi.
Kırgız eline kaalarım жақшылық күндер болсын, османымыз атшып, ел жұртымыз тыныш болсын, жоғарғы президенттеріміз, пашаларымызға денсаулық болсын. Осындай үй шығандықта жақсы өтіп жатады. 200-ден ашық спортсмендер бар. Ошонымен бірге Бегалиев, Америка өзгедаған денсаулық болсын, Құдайға шүкір сол шундай uyuşturup yaxşı turnirlerді өткізіп отады. Қырғызстан өсін, жақшылық күндерді шундай турнирлер көп болсын. Жайым қасиетті жеріме дастан, қатыраң сурмасыма алдыны қатықан, узанып улар учқан улу тодон, үртөгүп молдония сойго батықан. Kutman gölü gün nuruna yüzün çayıgan, Aksun kök daryan şoğ ispayran, Polatxan Abdıkadır Absamatay, Хан çıkkan kasiyetli kadam jayıdan. Бүргөнді берекелі аймақ генен, Айдаркен көккө қарап бойын керген, Оқына қызыл бұлақ сусу да бар, Көркөмү сулу қыздай қашын терген. Kutman gölü gün nuruna yüzün çayıgan, Aksun kök daryan şoğ ispayran, Polatxan Abdıkadır Absamatay, Хан çıkkan kasiyetli kadam jayıdan. Көктала ырыс толғын қара дөбі, Үч қорғын майдан бақты бейіш төрді, Тамаша таза балу қайнар бұлақ, Башаты арча жытту өріш төрді. Kutman gölü gün nuruna yüzün çayıgan, Aksun kök daryan şoğ ispayran, Polatxan Abdıkadır Absamatay, Хан çıkkan kasiyetli kadam jayıdan. Polatxan Abdıkadır Absamatay, Хан çıkkan kasiyetli kadam jayıdan. Хан çıkkan kasiyetli kadam jayıdan.